Sarik kaham noroncho to ani ketal blog nai tong nai rong no kai dabo kungai to kisa iko sarik ba bisina wa haptu tino video edit khai tongo ngindo rong nokman kana ro tam mo songsa ga mongke amoi kai te korong ga Bazar khaisa ke orang ke kai song iko to bahani fema polti purudara song hai mata jenor berenya ba ke afruni video setini edit khai tongo ke moke diboni gudok moi kete mai ba box sajak ke nai tong dino rok paiting churani blog no amsa kok salai leawi kai ang video rok khanya bana time mai amon ba ke tini kisa video edit khanya ni nai ka ba kisa free ba kasango kai kun jagaro ko tola musungya kai bisina wa no hamsa ke monke kona ni share amsa ka kala ka fwa shiri para afro first time share kalayo Pusmas ni pula. Ingke norong nai tong ni do ke yang ke nana. Jadi pasal bamsa ke share sal sulpaya pram ke share klai nya ngene ingke mo ingke iko pokora pai nya ngene halejang nana ni dogano tamo ingke mo ingke full copy ni pokora ingke mo kai ko nogo tui sana mangi kisa khlong ne mani kaham no bin pokora ingke ladu kisa sana musung ngini pai tubu mani ta kami industri bazar thangte hingkai tini hingkai ko ni birthday tam sana yang ani pini besla ni birthday ta tini hingkai ko ke rong ralai tong seng hingkai hai hini tong mano but kesang uta ongkana musung hingkai hai ding ni ning tong ka ba thang kata hingkai ko nai di tang juta no ke rong salai tong seng hingkai norok bai ke next video ma lendo tini ni blog bisa barai thangka amse video ra khaisa kring ke next ni sim ke video ka hamna khlai shiwan ni one shoot tonga ke jora maya amon ba ke blog ro daily rimaya as regular ke obon ba ke views ro bo komungo mane daily regular nang blog khai video upload khai ngi se views ba phayo ke nang blog ko no blog video upload khai ka krita ke na next